لوچه دمجمیر شش جارکی امی جواره پیشکش بکن امی جسر نوچان دست پی بکن. به فرمانه که کارگیری لحولیر دبستان تایبت به کردین کردستان سوریه هاتن داخستن. سیما شانوه که نودنا ورا رژیم اسد و چک دارین پیاده لقامشلو ده آسوی ده بلند بن. سروکی نونراتی انکسی لحرما کردستان دبیجه انکسی تمنی هلوستن خواهین دیروکی داتینه و بردوام به لسر پرانسیپین خواه. سیاستمدارین کرد دبیجن سیاست امریکا نزلاله لکردستان سوریه تبیکو هبوناوان دبرجواندی ها کرداده یه. دوباره سلاف به فرمانه که کارگیری یا ریفبریا گشتی یا پرورده یا هولیر دبستان تایبت به کردین کردستان سوریه هاتن داخستن. 2 هفته هیوا دهان ریفبریا پرورده گشتی یا ناوند باجار هولیر فرمان داخستن دبستان تایبت به کردین سوریه کو امضای بشدار عبدالخالق خضر ریفبر پرورده گشتی یا ناوند هولیر لسر درکر لگوری فرمان ناب دبستان روبار کوبانه و لاوند کو تایبتن به کردین کردستان سوریه شاگردین پولایکی سرطایی ورگرن و او کسین دخوازن زاروکین خواه بو پولایکی سرطایی تومار بکن دویل دبستان دنین شاگردین حریما کردستانین زمان کردی تومار بکن. لباجار قامشلو چکدارین رژیم اسد دو اندام ناسایشا بسر پیاده و گرتن و پیاده جی سرکردکی رژیم رواند و او یک بوجه مطرسی دناورا سویلان ده. مالپرا یکیتی میدیا بلاف کریه لسر زاری جدرکی تایبت جی قامشلو کو چکدارین یپکین بسر پیاده و سرکردکی رژیم اسد بناب فاضل حران گرتن و وکو برسفک جی گرتنا دو اندام اسایشی یا بسر پیاده و او جیج آلی رژیم اسد و لباجار قامشلو و او یک بوجه مطرسی دناورا ولاتین سویل ده و باندوره که نرینی لسر تفگرا بازار قامشلو جی درست کریه. لگوری چالاکوانان کو گرتنا کو پیاده و رژیم اسد دکه لقامشلو دسپیکا شانوه که نوه و اگر هیا کو شر و پفچونک دناورا هر دو آلیان ده رو بده و سویل جی ببنه قربانی و داوی ده هر دو آلی لحف بکن و سویل و ولاتی بمینن دخما قربانیا شانوین پیاده و رژیم ده. شپیلا بشاروجا کرد لسوریه سالفگر هفتانیا ترور کرنا پاکروان مشعل التمو لهولیر وجاند. مراسم این سالفگر به آمده بونا سروک نونراتی حرما کردستانی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و نونرین پارتیین سیاسی کردستانی و هجمارک روشنبیر و نویسکار و چالاکوان بریوچو. 7 سال لسر تیرور کرنا شهید مشعل التموره در باست به یکو لباشار قامشلو لسر دست چکدارین نناز هاتا تیرور کرن لحرما کردستان باجار هولیر پارتین کرد لگل پارتیاوی و بحاضر بونا سروکنیو نراتی انجمانا کرد سوری لهولیر او روشن لبیردینن مشعل یک يعني بو قرباني شورشا سوريا چونك وقتش حبسي در نكت تبلي شورشا سوريا بو ومشعل تصرف كر وك يعني براستي سوري كيجي سوريا سوريتر ويعني او بروجاك ديمقراط بو كسكي ليبرال ديمقراط بو ومتوقع برجيم اسد خواجي خلاص قالك هولدن كو ام بن هفالين مشعل كوم سرهفكن بلا مخابن قالك اسباب هنا قالك فاكتور هنا دهيلن احزابي وان نلسر هافن شهید مشعل تمو گلک جاران راستی گرتنه جالی رژیم سوری بشار الاسد و هاتیه لیبله او بردوام لجاده کردی بانگا مافی کرد کرد و کاری گلک جوانین کرد لدور خواه کوم بکه و باندوراوی گلک لسروان جوانان هبو.
بله مخابن جهه برسي وقالك جهه في برسيج مدكن ليش خوافنا خوشي حركه كرديه ويك جيجي اغو رحمتي مشعل خياب ودهات خاني كرن انه دهشت متر شابيل بفدور متماسك متر بفدو غريداي بشتي ترور كرناوي تعدل شابيل هات شابيل حبكي الباشكت لام وك حوالي شابيل بيشروش ام سوزن وام شابيل فغاري نسر خد بناويني بري وغوغ مشعل تمو دخست وغ دليوي دخست Li sala 2011 şehîd Pişal Temmo rastî hewldanekî kuştinê hat ji bo helwestên wê siyasî û Kurdî li cehedeya Kurdî de li dijî rejîma Sûrî û tekeskirina wî li ser helwestên xwe yê ku herdem got em danûstandina li rejîmekî tîror re ku xelkên xwe dikuje nakin. پیام آمد و سال هفتمین آبیر آنینا ترور کنا مشعل تمو ام بردوام سر پروژاوی سیاسی آگو گدگو لا مساومة على حق الشعب الكردي في سوريا لا حوار مع نظام يقتل شعبه ودا خواز ذكر بردوام انه ما في ملتي كرد ده هندري السوري ده ما في ملتي كرد هندري السوري ده بيجي كرن Li 7 Oktoberê 2011 çekdaran êrişî Malawî kirin û karîn Mişal bi guleyên xwe şehîd bikin. انجمن اجتماعی کرد لی سوریه دبیجه که داخویانی و هلوستین انجمن د دربار عفرین تو گهدان به نهاتن کرن. اسمهان داود اندامان و نراتی انجمن اجتماعی کرد لی سوریه ده روزا یکشنبه دگوتن خواده د مراسم وجاندن سال هفتان جترور کرن مشعل تمو را گوت که داخویانی و هلوستین انجمن اجتماعی کرد لی سوریه د دربار بن پیکرین گروپین چکدار لعفرین تو گهدان به نهاتن کرن. تفیکو او بن پیکرین بردوامن. داود هر وها دازانین که وان داخویانی جبو آلین بر پرسوری خستنین مرووی را شاندنه لی تو آلیان برسف ندانه. سروکی نونراتی هرما کردستان یا انجمن اجتماعی کرد لی سوریه نوری بریمو دبیر آنینا هفتمین یا سالوگرا شهید مشعل تمو لهولری و دگوتارکی دا گوت انا کسی ارشی کسی نکریه لیبله او برگریه برخو ملت کرد و دوزانه تویا کردی ده دکن و انا کسی واطیا کو کار و خبات جسال 1957 تانها لسر ریبازا کردایتی ریبازا بارزانی نمر بردوامه ده داویه ده انا کسی قلندایه و ده هیجی بده برخوادان اما ده برهمین خواه بینه و تشت مل سوریه پیش بینی دکر هاتن انجام دان. موقف التيار السياسي الكردي لسوريا زلال ماكو ام بشورشا سوريا ام نب رجيم خليرا رجيم بعث شست هفته سالي سوريا حكم كري تشتك ندا سوريا وندا كرد كردستان ماكو ام بشكل شورشا سوريا يك دو ام حزدك او شورش نبي كريزا برا عسكرا نبي ام حزدكم بشويكي سلبي سياسي برا سوريا نو سوريا لا مركزي وخون نيريتن بس خوني خلقي سوريا ديريتن بري بس خلقي سوريا بس صار برشيمان المخابن رجيم اسد عيني وك خاكر وكما ناستكر وكما ناس ذكر وما توقع ذكر بوي رنجي انجمن الاجتماعية كردي يعني بردوامية كارو خباج 1957 حتى رجائيلو سر ربازا كردايتي ربازا بارزاني هلبت وقلنگ بده دي داوية داوي أبر خدانا وبرهنكي از دريج ناقم جارك ام خيراتنا وهمياتكم ام سپاسيا حوالي شبولا پیش روزه کنکو مراسم القصا خودی درکتنه شهیدی خواه خودی درکتنه دامزنره خواه سپاسيا وهميات کنکو ونبشدار بود جارك سلاح و رزگرتنك بيسيدو جرح شهيد مشعل تماشاوان هجامی بهتر لسر فرمانا کارگری یا ریوبریا گشتی یا پرورده هولیری دربار گرتنا دبستان داخستنا دبستان تایبت به کردین سوری راوسن ها هجمارک هفدیتن گهشتن دستما افکارت من دبیجن هجمارک
هفديتن گهشنا دست ما امین هاجوره گنگشه بکن هر لسر وی بابتی جی ما میواندریا ماموستا حسن قاسم سروکی یکیتیا ماموستاین کردستان سوری لهولیری کریه او جینهار استودیو آرکی میوانی ما پشتی کو ام وان هفدیتن تایبت با آرکی جوره پیشکش بکن امی گنگشه خوشی بردام بکن لگل ماموستا حسن قاسم از بهوی ما هفکارن من نهاجی وان هفدیتناج مره پیشکش بکن ملت کرد روجاوانه مدرسه ما هاتن سجل کن بری کو ازوان به مدرسه سجل بکم اچوما مدرسه از خلا اولی رو ریشتم اچوما مدرسه ها که مگو ام زارو کال ودا سجل بکن گلبا ما تسجیل نینه ام هاتن مدرسه کوبانی ما تسجیل کر پیشی تسجیل ما کر مزارو که خود تسجیل کنه هیرو بلیار هاتا گورندن انوزاری و هر حرک لمنطقات دا بخونن دنگو خود گهن برپرس حکومت اقلیم کردستان و ام برپرس ام دنگو خود گهن انجمن کردی دنگو خود گهن اتحاد طلبه دبی چارک زاروکی مرب کن زاروکی موندا چون حکیم فکرنا سوری سالک دو سه خوندنا و حمو چو ضایعین ام ندجی بنول غدا کردینا ام پیرنا زاروکی مر ما دک کردی تدا هبی بس بما دنجی خوندنا وگری عربی و کبری ام دنگو خود گهن حمو که مسئولی حکومت اقلیم کردستان دبی ورنا بزاروکی ما و چارک زاروکی مرب کن قرار اقو انا هاتي ام قال لك ام جيت رسيان براستي يعني قرارك قال لك متاخر هاتي بشتي عالمي تشكي زاروك خو كرين وفايل خو حاضر كرن و بيدوستيو ان همو بجي اني وكتن صفاد انا هاتن دبي زاروك دركين يعني كيجان جهات مهرن دبي جا امجي نزان يعني هرن في هر مرسا سوراني تمام ام زاروك هو المرسا سوراني من دجي به لغتا اقو كردياتها ما نمشكلاك بس يا هل ترى أب لغتها هاني سبب بشتين بقرن مش مزني مرة وتشك في دبكي أنا أو صار لو بريارك دو حفتي ده بريارك نوتشي والمديرية عام بومهات بجيت مدرسين ناف هوليري من مختص بسوريا مثلا مدرسة روبار كوباني لاون لازم بوصل خويندن صفي يك ورنقرن استقباله وانا نكن طبعا أو بريار حفتي ده دركبت يدو ما ببري هنجي مصدو سي طلبة صفيك إصال ورقرتبو إيرون مجبور من مثلا وانا اجتماعك واهالي وان شيكين اولياء امور او موضوع او بريالي بوان توضيح بدين انه قرارك هاتيه التربيه يعني بحسب رين ماي التربيه او قرار بو استفاده وانا او تربيه خوازه مثلا مدرسك نميني بختص بسوريان او انت تفلي هب بن جم مدرسين اعتيادي نورمال مدرسين هوليري تكلب بنوانا او قرار الصفيك بتطبيق الايصال صفيك تكلب بن قال مدرسين اقرب مدرسه المالاخ يعني كلك لازم بشتني زيكترين مدرسه جمالك ولو بتشك بريار تاخيره خوزي مثلا زوتر او بريار هاتبا بما حياه اولي وتبا اهالي مثلا هرن مدرسه كنيزك مالك ولا كل شكل عام تاخير زبين بريار بشكل تاخيره بلا مجبور بريار العامهاتيه وزاره بومهاتيه ام تنفيذ كان بس ما قلت وانا تربيه وكتابك تشيكد وهمي مدارسها بشينيد تعميم كد انه اجباريه او زاروكانه وربقرن يعني نابي المال بمين لازمه او استقبال بينك هل مدرسه كنيزيك مالوان بش تجمعان لازم او وربقرن جا او رن مال الاوروبي وام ان شاء الله تطبيق كن مش مدرسه اما بهتر للسرفر او شراو هستن ما میوانداری ماموستا حسن قاسم سروکی یکیتی ماموستان کردستان سوری لهولیری کریه ماموستا حسن تو بخیراتی بدمات باش هرگولین و بریارها چنه باندوراوی چیه والله بري حرتشتي سلاف جورة وسبا جورة واجتماع شفانارة يعني ام سباز دكن حكومتها هريمي اقليمي كردستان ام حواندنا وزاروكي ما خصت المدرسة وجار سريج مسائل تربوي جوار ديتن افكي شيء جيد بين بري حرتشتي نا مسؤولية حكومتها هريمي مسؤولية منظمات دولية بتايبة ايونيسيف ويونسكو ايج بريار دام بري 2 سالة 3 سالة معلم درباندن تدريب كرن هيئة عندن مدارس خاص بزاروكي بنابرا فكرن وراتب صرف عند معلمارة انها ايرو
اعلان دكن دبي انه امي راتبه فا مدرسينا فا ماموستا امي هيفا دهادا او قطبه باشا هم صدمك أذية. اوان رخصتين او توباز دكين ناف دولتي يكون خدانه بربيكاري دوي دميل دماكو غريبست غريدان او غريبست دمكيبون بسر چند سالا بو يانجيد هر دمي بون ماموستا خص عقود سنوي بن وبوجودها يعني بضمانها مديريات تربيه اربيلي بن بس مان عقود نم عقود بون بان مؤقت بون يعني وك مياوم بون روجي مياوم بون يعني هروجك ديت افروش بس صار خد قدان تمام ذكرن لي درفت ندان ما مستاقشها يعني ايمال فيدرين هاكا دور صد ما مستمع هنا بجميع مراحلها يعني بيركو وزلام يعني جقشها بلكي بينجي حب داج هولير بيجمها طبعا اف بريارا قتشيب ويا ضواحي وكامبات نمشمولن بس اف بريارا نها تربيه هولير درخستيه انه زاروكي صفي كي بس استقبال بكن عاد دوا برا حريق منطقه خد بخينه وتيك بناف يعني زاروكي قتخين تيك بناف زاروكي مدارسي حكومي وطبعا اللي بيدري ويقول كي استنجي جوار شيء من مشاكل جوار شيء مش برقه جوكي نهو ولغتك نهو بالنسبه جوار وبتقدير ما جي في دنا كن سبب وقتك فقرن ولاتي خو يعني تو يعني نكارن انسجامي بمناهجي ايج موجود هاك فرضا للسوري نكارن بوار انسجام بكن لذلك وين هاكو اللي صار وفرز ببخان ويتسو ديجي ناقرن باشا روجي نا ولا تسو ديجي ناقرن وتاثيرك السلبي الوابك واف زاروكانا يعني تيكم صدمات كده يعني امزان بمسائل التربوي بالدرجه الاولى دفيت راحتك نفسي جي طالبي بوفرين دفيت تسهيلات اجر بقدمين اما ام بين ويجوك تيخن جوك ويج لغتك بلغتك ده وكم زان بي حتى رجا ايرو ايمل تشار سريتش نبوس المساله خندنه لكردستان رجافا اسوري لذلك برايام يعني وتاثيرك يقلك سلبي باش استنگين کو بكم پیش وان زاروکان اگر زمان عربی و انگلیسی برای زمان کردی سورانی و چون باش استنگين زان تعلم كي نهجوار يعني ايه ثقافتها ما قش عربيه دايكن وان ديفيجن كو او دايك بخوان زانن يعني نفس هناك إيصال حفظ سالم مع الفيدري ايه والله استربيجم يعني زماني من نقلبي ثقافتها ما قش عربيه يعني راستي ام بيش يعني انا بترد اشتغل بلكن هات السفن برقه تشتن اشتغالين ما قال لك جوا عربيين هالشي فشاوا افزاروكي هاني وبيئتك معين دو وثقافه تكوين معين هي وتبينا جنش كيف يتيخينا مدرساكي غريب في زمان واش هون تشبكين شارع سري شي والله شارع سري بريار نه براستي يعني نا نكفنه امي هرن ببرسن يعني امي بحاول ان ام دو حتى مش ما مستنوري بي مرقومه قمت خازن ام وفتكي مشترك تشيكن من وزاره تجي مهرن مديريات تربيه يجي كا يعني تشار سريام كاربن دينن باش هون دبينن وكو ما مستوى تجي سروكي كتيا ما مستوى كردستان السوري الهرم كردستان هون كيشا خو دبينن كيره منظمات رایان جيب حكومات ري بنا او بخم منظماتها اف مسائل دانين يعني اف تعهدات كرن يعني مفروضه جبرتش اف برياري برايا ما اف بريار درت كيف جبر بشكي بلكي جرامبون للسر مدارسي حكومي جبر امزان ظروفي اقليم تردر باز دبيش ظروفي وان يعني فقيره وقت بيجي مشاكل وانا بس وان ام جيبون مشكلات اضافي جوار اجا وقتها كيشا جوار كيشا مضاعف يعني السروات شهدبو او بنفس الوقت اجا ايما ام بنابرن لفي ولا او نبرابرجي حتى يعني تم ام دبيجن بنابري الاردن واللبناني والتركي وضعي وانجي ايما شهتري تشماج بر ايما هين حطان هاكاد لوائحي متحده ام بنا خوازن ام بنابرج يعني حقوقي بنابريج مرتني
الجمة زاروكي ما قش رفيان جبر لشكريان نشار هاتم فيدري إيه كارب بشغل بطالة هي تش تدرفتي شغل جوك عادة جوار التنانة جامعات خشكوا استيعاب ناكن أو منظمات سباركي هولندي بارهات وخشكرن وفردويدة سري الصديق بينج تعهداتي خلينا نفذ خل قال لك قبولنا حتى جامعات اقليم يعني قال لك خدي شهادات ثانوي الجمه هنا اي بكالوريا استيعاب نابن سري صديق بلكي ده بازده جامعات حكومه استيعاب باش داخوزن واتشنا درباري في برياري يعني داخوازي ما متخوازن ابريار لغو ببي وفقر على الاقل وضع بري بس اجا مشكله انه فا منظمات الدوليه خكشان نج مسؤوليه معناها هنا دفع اعتمادك راتب تربيه اقليم جي جوار تشب وفا بلكي بيجي زحمه على كل حال سربي بابتي ما مستتب برسك اني هولي چما اگر نوكا انجمنان اجتماعيه كرد خو بدبر موچين و مامستان او روشو چاره سر ببه ايه وقتي كارب بس ممكن زحمه بجوار يعني بينكو برسغريك تني اوج بركو منظمات خو فكشان دي يانجي بريارا يعني حرتش شي ايش هبه شي كار هبه يعني اعتمادك مادي جرد في مالي جرد في نولي ما مختاقه واعتمادها مالي تنبتن كار بحرك وقتاني منظمات الدوليه خدم باش وحكومتها هريم جي امكانياتي محدود ومشاكلي بس وين نيقين نزان انجماني كردي كارب في مسؤوليه هاني بيرابي مالوان افا بس اتوقع وزحمت بجوار چند ما مستنه لفيدري ايفار باش ما مست لفيدري تقريبا 600 ما مستهن جميع تخصصاتها 600 ما مست جوان 600 وان ما مستهن يكون رخصتين ناب دولتي پیشکش کردن چند بو قال لك هندك مو بلكي ما مستجليلا مش هترزان في مسائلات سي مدرسه مبون يعني حر مدرسه بلكي 20 معلم هم 20 معلم يعني قش نوچيوان $250 $250 بس $250 القل من بمينا ما مستا ام تماشابان هجا نهاجي ما مستا جليل عوجي كو اوجي ما مستا دبستانك تایبەتە به کوردین کوردستان سوریه نها اوجی هاتی تبلیم بولتنامه و مامستا جلیلات بخیر هاتی افدامات باش اما لگوری تخمینات و چه باندوری اف بریارا نو یا پرورده یا گو بریارا کارگیری یا درکتی و چه باندوری لسر کوردین کوردستان سوریه بکر تایبەتی شاگرتین و مبستانه سپاس بوده راستی بریار گل کی درنگ هات يعني حكومة اقليم ابدي بريار دخيني دسي 4 محاله تاليا صالة خندني ابا بريارك دركت انه براد بعربي بي يا انجليزي بخندنا صفيكي خلكاتن جبو جبات شكل جبو وزير وانروليشن ريكرن وزير وافقان بالانجليزي صفيكي بيركاري وزانست رياضيات وعلوم منهاج حتى منهاجي هات مدى زاروكا مدى سبيكر يعني حفتيات دواي ام درسات دن طلابة مدى انجليزي طبيعي كتاب هاتي مدى طلابة وزعندن مدى سبيكر خندن كلمة درسي خددان مدى سبيكر بير يعني فاجئين دي بريارك دي دركت دي بصفي كي هرن وتيكل ببن بناف دبستاني هريم دي براستي ام ندجي في كارينه يعني خزي جي دسبيك دي تبوان ببانا جبر بري 6 ساله مكتب دبستانا كوباني ساله شاي ازليمه مدس بيكر وقتهم دشون دبستاني هريم دغو جيتني طلابي سوريا قبول ناكن سوري طلابي سوري ندقو انه طلابي كرد يا جيتني يا طلابي سوريا قبول ناكن يعني ما قال لك استنجديتن حتى ما دس بيكر سياسة طلابون دورا كيبو بنسيت انا تقريبا 1000 طالبي الجامعة هي صفينا هاي 1000 شاگرد دبستان صفيكي صفيكي حياة صفينها بريال دركتي بريال سير دبستانية دبستانا روباري وآلوانده وأكوبانية تقريبا سيسد وبيس حياة سيسد وبينجي زاروكي صفيكي هنا الحرسي دبستانا
اف طلباناتين يعني ازم قوي قال لك زحمتي بينن جبرق هرنا مدرسه يعني مدرسه ايه خلكي بيدك يعني زماني وان جودايه عادات وتقاليد جودانه ازم قوي قال لك استنجي تشيبه اف سیستمان جری باز خواندن یا کو هم پیشکش دکن نه همان ری بازه یا کل دبستان کردی جتن پیشکش کرن ايه كردي بزماني كرديه كرديه سوراني واما اما انا لدبستان ما بعربي سیستم بلام بعربي عربي قش عربي بس ايصال بار صفي كيكرن كردي وايصال كرن انجليزي وفايجا او قلباندن دبستان اگر کرن عربی یا جی انگلیزی هم مبستامه همان سیستم همان سیستم هم بزمان عربی و انگلیزی پیشکش دکن و لدبستان دینی کردستان بزمان کردی زماني كردي همان سیستم كردي قال کی زحمت زماني كردي سر زارو باشه تو دبینه کو چاره وی چه به یعنی چاره نوی وی چه به چاره سری ودي زبيني منه يعني اف بريار يعني درنگ هات يعني زوتر هات بايا بلكي يعني باشتر بايا درنگ هات انسان قال لك تعدل زاروكا هات لخلكي هات زاروكا خو انين دبستانا كوباني ودبرين دبستانا الوان وهذا حتى هناك مالي خو جوهرتن شو زاروكي خو مالي خو انين جم دبستانش بونا زاروكي خو بله باشه بانگا و چیه اون کو مامستا بانگا من هانو نراتیا وان مالباتان وان زاروکاج دکن بانگا و چی بانگا ما براسي بانگا ما نجي حكومة هرم بانگا ما لناف منظمات اي رخراوي ناف دولتي قالوا كنه جمرج ام كردي ابي اي سوريا اي ام هاتن فيدكي ام براسي ام وندا بوني ام نمازن ام نلفرن ام نلورن انا فايم ابنه صالي ما ازلفرن كان نحصل تارد جيكي كاي يعني شو مصيرتي ام نظن بي انا بشي بري ملكوي ام وندا بوني براستي اگر منظماتي ناف دولتي علي كاريا پنابرا بكن وق پنابري اي تركي وق پنابري اي اردن وق اي لبناني براوك وام ما بكن ام راسي موندانه باشه از همان پرسا کومج مامستا حسن قاسم کریز اشتاج بکم یعنی منظمات تنی موچان پیشکش دکن اگر عالی کی دی هبه موچان پیشکش بکه و روش بریواره و بردوام ببه افراشو چاره سر ببه اوي بردوام بجبر حطانها 2013 ما دوستانا كوباني دس بيكر البيش دوستانا ما مستفرهات بو 2014 هاتن كوباني 2013 و 14 و 15 حتى 16 حكومتها هرم راتب ده جو بي 16 و 17 و 18 منظمه يونيسيف و اي ار سي ده يعني باش بود مشيا بس باش. انا بشتي سكني المنظمات بشتي منظمه سكني يعني افريار هات استندت باشه ما مستحسن قاسم تو بینه کو بریار نو و کو تگوتی بریار هفته مهیده ارکتیه اگر هيك و بریار وره گوهرتن يعني جي دان بيدانك والله يعني جارك دي ليفا قرن امي السيرفي تشتي كار بكن امي هرن امي بحاولين مهرن وزارتي بل ومهرن مديريات تربيه يعني براستي باندورا وينا ويقول لك خراب بالسر خلكي يعني ما مستقو يعني سر مالا وسر زاروكا وسر مستوى علمي ويقول لك تاثير الوابب فامي بحاولين هم نزان بيتش قيسي مي بوفق انه كان طبعا دو وقت مشترقومه بانجمني جرداني على اساس يعني ام بهذا كاركي بكن مثلا مهرن وزارتي كامنرن بلكي ام كاربن في قرارين لغو بكن يا باخرين يا مشار شريك دين كامل جالك سباس بو مامستا حسن قاسم سروكي يكيتيا مامستان كردستان سوريا لهوليري هروها جالك سباس بو مامستا جليله عوجي كو اوجي مامستا دبستان كوبانيا طيبت بكردين كردستان سوريا جالك سباس بو بجدار بونا ولقلمه دلیدوانه که تایبت داشت بو آرکی نویسکاروش روکار سیاسی عبدالعزیز قاسم راگهاند کو او کریارین لسر عرده لروجاوای کردستان تین ساپاندن خدمتا برجواندین دوزاگل کرد لروجاوای کردستان ناکه و دازانین که رژیم اسد جبو روژه که وکه ایرو پیلانین خوال دجی کردان داد رژنو تکزی کر و گوت حتا وکه نها هاتی زانین پیش روژا روژهالات چم فراتی و به چرنگی به و امریکا سیاستی و لهمبر کردان سیاست اوی لهمبر کردان نزلاله
مخابن هەموو تشتێ ئیرۆ لەسەر عەردەیە دەبن لە کوردستانە سووری بە باوەریا من لە دژی وڵاتەی کوردن و لە دژی دۆزاویانەتەوەیینە ئەم هەموو دەزانن سیاسەتێ بەرێ ڕژێمێ بچ ڕەنگی بوون لێ ئیرۆ زێدەتری ولێژی ئەف کۆچبەریا چێبووی بڕاستی زیانێک مەزن گەهاندیە مڵەتەی کورد بەلکی گەلێکی ینی بەلکی 5 ساڵی ڕژێم ji بۆ ڕۆژێکە هاالۆ کار و خەبات دکردم بە باوەریا من ینی نەتەنێ ئیرۆ مەسەلا سووری مەسەلا کوردی سووری نەتەنێ بوو مەسەلە گرێدایی بتەنێ ڕژێما سووریڤە ئەم بینن ترکیاژی چاوە هێزە خۆ گەهاند ئەفرینێ و بریا هەنێک گروپێن تندرە و خۆست ئیرۆ گوهرتنێک دیمۆغرافی ئەوژی دناافچەیەدا چێ دکێ حتە نەهاژی ینی چارەنویسە وا دەڤەری دیتر جزیرە کۆبانێ حتە نەهاژی ئشکەرە بووە حتە چه ئاستی وێ ئەمریکا پشتەوانیە لێ بکێ ئان پشتەوانیە لە مەڵەتەی کورد بکێ دڤردا هەموو مەسەلادا ئەم دەزانن تفاقیە کووردا تشتێک گرنگە ینی تشتێک مهمە لێ ئەم دەبینێژی کوون و حتە ئیرۆژی دەرفەت ji بۆ یەکێتیە ئیرۆ بباوەریا من نینە لێ تەبلی هەوڵدانێن هەیی ji بۆ vêyekêjî lê derfet bi rastî jî heta niha dibêjim kûn û miho hêviya li ser girê de heta îro jî nîne ber wilê jî yanî dibêjim bihêzkirina miletê Kurd di itîfaqa wê de ye Ji duh ve grupên çekdariyên opozisyona Sûriyên li Idlibê dimînin dest bi vekşandina çekên giran kirine û hîn grupên tindrew ya desteya Tehrîr Şam an gu eniya an-Nusra helwêsta xwe diyar nekiriye. Berpirsina opozisyona Sûriye ragihandin ku hin grupên piştevankirî ji Tirkiye ve doh sibehê destbargirtina çekên giran ji devera bêçek li parêzgeha Idlibê kirin, ew jî li gor rêkeftina Rûsye û Tirkiye. Ew prosa wergirtina çekên giran wê ji bo çend rojan berdewam bike û hat amajekirin ku hevalbendiya eniya neştîmanî ya rêzgarkirinê ya piştevankirî ji Tirkiye wê çekên giran mîna mûşek havêj û topxaneyên meydanî û hin curên dî yên çekan ji hêla bi hevgihiştinê li gel çekdarên Esed vekşînin ji bo dûrahiya 20 kilometran û wê tenê çekên sivik û navend û gulehavêjên giran ta astê 5 milîmetran wê li cihê xwe bimînin. Berdevkê bi navê eniya neştîmanî ya rêzgarkirinê ku ew jî hevgirtineke grupên çekdar yên herî mezin e li Idlibê vekşandina çekên giran ji deverên korêkiftin di navbera Rûsye û Tirkiye de li ser bûye eşkere kir. Berdevkê bi navê hevbendiya grupan ya bi navê eniya neştîmanî ya rêzgarkirinê Nacî Mustafa ji ragihandinê re eşkere kir ku eniya neştîmanî dest bi vekşandina çekên giran kiriye ji devera bêçek û hiştina xaleyên girêdayî li cihê wê û bingehên wan wê bimînin li gel çekên navend û gulehavêjên navend û çekên sivik. Taniha jî grupa Heyet Tehrîr Şam Nusra pêştir hîn eşkere nekiriye ku wê pabendiyê birêkeftinê bike ya na. Hejmarek bingehên leşkerî ji aliyê Amerîka ve li Rojhilatê Firatê ji destpêka sala 2016 ve hatine damezrandin û serkirdeyekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje ku ew bingeh cihê piştgiriyê ji Kurdan re. Di dawiya sala 2015 de wilayetên yekgirtîn Amerîkî yekem car bi şêweyekî leşkerî derbasî Sûriyê bû û hin bin Amerîka bingehên xwe yên leşkerî li deverên Bakur û Rojhilatê Sûriye bêhtir kirin û hêzên xwe jî berfirehtir belav kirin. Ta ew berfirehkirin gihişt bi derêjahiya 25 ji sedê ji xaka Sûriye. Li gor hin pispor û çavdêrin li ser rewşa Sûriye ku bêhtir ji 15 bingeh û firokxaneyên leşkeriyên Amerîkî li deverên Rojhilatê Firatê hatine damezrandin û ew bingeh jî ev in. Bingeha Şedadê ya li başûrê Rojhilatê parêzgeha Hesekiya Rojavayê Kurdistanê û ew yek ji bihêztirîn bingehên Amerîkî li deverê ye û ew bingeh ji aliyê hevpeymaniya navdewletî ve hatiye damezrandin piştî ku çekdarên Qesedê di sala 2017 ve ew desteser kirin û ew bingeh firokxaneyeka leşkerî jî tê de heye û ji aliyê hevpeymaniya navdewletî ve tê bikar anîn. Bingeha Rumêlan jî yek ji bingehên Amerîkî li deverê ye
ku di dawiya sala 2016 de hatiye damizrandin piştî ku Amerîka qadirmeyên firokxaneyan li deverê berfirehtir kirin û firokxaneya Rmêlan ya binavê Ebu Hecer tê naskirin li başûrê Rojhilatê Bajarokê Rmêlan e û ew yekemîn bingeh leşkerî Amerîkî fermî li Sûriyê hatiye damizrandin. Her wiha Amerîka hejmarek firokxaneyên din li deverên herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê damizrandin wekû bingeha Elbereka û Til Elbeyder û Til Eşşayir û zîndana Xwêran û li devera El Hewl û firokxaneya Robarya ya ser bi bajarê Dêrikê ve ku ew berî niha firokxaneyeka biçûk bû û berî niha ji bo karê çandiniyê dihate bikaranîn. Li bajarê Minbicê jî çar bingehên Amerîkî hene. Bingeha Ewnê Dadat ya li bakurê bajarê Minbicê û bingeha El Saîdiyê li Rojavayê Minbicê û bingeha El Esêliyê li bakurê Rojavayê Minbicê û bingeha li bajarokê El Şeariyê. Li gor çavdêran ku ew bingeh hejmarek ji hêzên marêz jî têde hene. Li parêzgeha Dêra Zorê jî hejmarek bingeh hene wekû bingeha El Netef li biyabana El Hemmad li nêzîkê Sinûrê Iraqê û Urdunê bi Sûriyê re, bingeha El Umer li bakurê Rojhilatê bajarê Dêra Zorê ku ew yek ji girîngtirîn bîrên neftê li ser asê Sûriyê têde hene û rewişkarên Emerîkî û Frensî jî têde hene. Her wiha li parêzgeha Reqayê jî bingeha Xirabeşik û bingeha li devera El Cezra û bingeha Eyn Îsa ya mezintirîn bingehên Emerîkî li Reqayê û nêzîkî 200 leşkerên Emerîkî û 75 leşkerên Frensî jî têde hene. Her li ser vê mijarê endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mustafa Cuma ji Arkê re bi daxuyaniyekî taybet de got ku hebûna Amerîkî li Rojhilatê Firatê gelek giring e, ne bi tenê ji bo parastina hevalbendên wê, bilgû berdewam parastina deverê ji terorîstên Daişê bikin û deverê bi giştî ji teroran biparêzin. û bi taybet da ku rêgiriyê li pêşiya hêviyên rejîma Esed bi kontrolkirina Sûriyê bi tefahiyê bike û bihêle rejîma Esed neçar bibe û hingavên girîng di ber operasyona siyasî û danîna destûreka nû ji bo pêşerewja Sûriyê bi pêş ve biçe. Mustafa Cuma her wiha dazanîn ku Amerîka stratîjiya wê derbarê rewşa Sûriyê û li deverê heye û bi taybet li Rojhilatê Firatê û Iraqê û ew yek jî rêgiriyê di ber destwerdana Îranê di deverê de bike. Derbarî pirsekî li ser sûda Kurdan li Rojhilatê Firatê ji bingehên Amerîkî li deverê di çarçoveya gefên Tirkiye bi operasyoneka leşkerî li dijî peyê li herêma Cezîrê piştî Efrînê, Mustafa Cuma got ku hebûna Amerîkî li deverê piştgiriyeke ji bo Kurdan li Rojavayê Kurdistanê û Tirkiye nikarê şaşîtiyan derbarî operasyoneka leşkerî li Kobanî û Cezîrê rabe ji ber ku hêzên Amerîkî di nav Kurda de ne û buwan re ne û Tirkiye wan gefan dike da ku berjewendiyên xwe li Sûriyê berfirehtir bike. Robert Ford balyozê beriyê Amerîka li Sûriyê nehênîna nû di derbarê çarenivîsa serokê rejîma Sûriyê Beşar li Esed eşkere kir û got Esed li ser desthilatdariya Sûriyê wê bimîne û nayê sizadan û dadgehkirin. Balyozê Amerîkî yê berê li Sûriyê nehênî derbarê çarenivîsa serokê rejîma Sûriyê Beşar li Esed û çawaniya mana wî di desthilatdariyê de û nehêniyên çawaniya peywendiyên wî bi rexisina Daişê re eşkere kir. Di lêdwanekê de Robert Ford balyozê berê yê Amerîkî li Sûriyê daxuya kirin ku Esed û hevalbendên wê nayên dadgehkirin û sizadan û şêweya dadgeha Nürnberg çû û nemaye. Mebesta wî dadgeha Nürnberg ya leşkerî ya ku piştî şerê duyem yê cîhanî hate damizrandin, da ku leşker û siyasetmedarên Alman werin dadgeh kirin. Li gor çavdêr û pisporan ku Esed diriya davbînkirina jîngeheke guncaw ji grûpên terorîst re nexasim Daişa terorî karî bû xwe li ser desthilatê bihêle. Piştre rêxistina Daişa terorî berfereh û bihêz bû. Robert Ford di lêdwana xwe de ji bo rojnameya Haaretz ya İsraîlî balkişan serweyekê ku Esed bi niyaza ta dawiyê li ser desthilatdariya Sûriyê bimîne û tu dadgeh nelbenda wî ne û ne bi tenê ji sizadana tawanên bikaranîna çekên kîmawî rêzgar bû. Lêbelê welatên perepêdan wek Rûsya û Îranê di dubara avakirina Sûriyê de beşdar nabin û wek çawa pere ji bo şerê Sûriyê xerç kirin ji bo avadanê xerç nakin. Navborî Esed wek dîktatorê mezin binav kir ku di çarçoveya 7 salên borî de di şoreşên Erebî de karî bû xwe ragir bike. Her wiha li pêşiya berpirsên Rojava wek Obama û Cameron rawestiya. Berpirsên ku gotibûn ew dê gola xwînê tu nebikin û hêla sor ji bikaranîna Esed ji çekên kîmawî re deynin. Wek tekeziyekê ji lêdwanên Robert Ford siyasetmedar û çavdêr radighînin ku ji destpêka şoreşa Sûriyê an ku sala 2011 de û rejîma Esed bi hezaran ji girtiyên ji ber tawanên cuda hatibûn zîndarkirin wên radîkal serbest berdan û piştre Esed ragihand ku grûpên radîkal û tundrew heman grûpên opozisyona Sûriyê ne û bu yekê kar ji bo vemrandin û şikandina daxwazên xelkê ku ji bo helweşandina rejîma Esed kar dikirin kir.
نویسکارێکی کورد di derbarê ageriya terorkirina medyakarê Siûdî Cemal Xaşiqjî ku piştevanekî rastaqîn bû ji bo şoreşa Sûriye û şêweyê terorkirinê li gorî nûçeyan hatine bilavkirin dibêje ku Tirkiye bûye şanoyekî terorkirina xwedanên Helwêstan. نویسکارێکی کورد دەربارەی ئەگەریا تەرۆرکردنا مەدیەکاری سەعودی جەمال خاشەقجی کۆ پشتەوانێکی ڕاستەقین بووش بۆ شۆڕەشا سووریێ شێوەیە تەرۆرکردنێ لە گۆری نوچەیەن هاتنە بەڵافکردن دەبێژە ئەگەرە ڕاستیە بویەرە هاتی سەرێوی لێ تورکیە پڕ مەترسیدارە ونها تورکیە بویە شانۆیەکە تەرۆرکردنا خۆدانên هەلوێستان لێدوانەکە تایبەتدا نویسکارێ کورد ئیبراهیم یوسف گوتکو جەمال خاشەقجی ji medyakarên Siûdiyên ku piştevaniya şoreşa Sûriyê ji destpêkê û ta dema dawî ji berî binçavkirinê dikir û xwedanê nêrîneka taybet bû eger bûyera ku hatî serêwî tekez bibe li gorî hemî terazoyan pir metirsîdar e serbarî ku hîn zûye behsa wêyekê bêkirin ji ber hîn termê wî nehatiye dîtin. Yusuf serbar kir û got bêguman karê rojnamevanî û medyakariyê xwedanê xwe dike cihekî de ku xwedî helwêsteke zelal be berûva jî herkesî bi taybet li pêş pirsên mezin ji ber ku rastiya kar ya ku têxwestin tê xwar wekû Xaşeqjî lêdwana xwe ya dawî de berî ku wenda bibe tekez kiribû. Yusuf got jî ku wî li rastiya wêyekê baş pirsiye û vegeriyaye ku gelek tiştên qedexe gotine û gihiştiye du encaman duê derbarê de. Xaşeqjî nêzîkî Tirkiye bû تاکو گهشت بو ئاستا دلگرانیە ji kes û aliyên Tirkiye wan datîne li ser lîsteya dijminê xwe ve. Nivîskarê Kurd amaje bûyekê kir ku vê hevdîtinê siyaseta Siûdî derbarê helwêsta ji şoreşa Sûriye û pîlanek jê re encam daye. Herwiha nerîna xwe ji guhertinên hatine kirin dayaxuyanî û got ku şêweyê desthilatdariyê li Siûdiyê ji îslama siyasî ku şerê wî dike dest pê kiriye û berdewam kir serkeftina Siûdiyê dê girêdayî alîkariya Erebistana Siûdî bi alîkariya Tirkiye be. Derbarê dawîn nerînên Xaşeqjî Yusuf got ku wekû dihat diyarkirin Xaşeqjî medyakarekî serbixwe û bêtirs bû xwedî helwêst bû lewra hin alî ew helwêstên wî neb dilê wan bû û dibûne cihê pirsêj aliyê heman aliyan ve. Ez bêvîme ku hîn Xaşeqjî sax be ji ber ku helwêstên wî derbarê şoreşê jê re têne tomarkirin ku mêrekî liheng bû û nerîna xwe tevî her tiştî neguhart. Yusuf derbarê kesayeta Xaşeqjî ew bi van gotinan pesend kir. Mêrekî xwedî bandor û helwêst bû ez dibînim ku Tirkiye di ber silametiya jiyana wî de di pileya yekem de berpirse. Di vê qunsulxaneya Erebistana Siûdiyê jî sindoqa xwe ya reş ku egeriya ku navbûrî ji qunsulxaneyê derketiye yan na pêşkêş bike û bide xuyanî ji ber ku wekû Tirkiye tê naskirin li hezaran kamîreyên çavdêriyê divan bûyerên wisadet vedigere û ji Tirkiyeyên hatê xwestin caran vîsa vî medyakarê rêzdar eşkere bike. û got jî ku Xaşeqjî ta li gel Bin Laden civiya bû û lêdwan pêre kiribû tiştek pê nehat. Lê li Tirkiye ku helwêstên Xaşeqjî derbarê herdem erînî bûn pêwîst bû parastî be lê hate binçavkirin. Li dawiya lêdwana xwe de ji malpera pedekesê re nivîskar İbrahim Yusuf got ku hemî egerîn havekirî ne ez bi xwe bihêvîme di rojeke ku hevalekî min wekî vê rojê rastî terorkirinê hatibû ew jî şehîd Mişal Temo ye ku Cemal Xaşeqjî sax derkeve. Niha Tirkiye bûye şanoyeke terorkirina xwedanên helwêstan ku xwe li Tirkiyeyê girtibûn bi taybet yên Sûrî. Gelek kesên wisa xwedî bandor û helwêst hatine revandin û terorkirin û divê dawiyek ji wêyekê re weredanîn. Cemal Xaşeqjî di duê vê mehê de derbasî qunsulxaneya welatê xwe li Tirkiyeyê bû û ji wê demê ve caran vîsa wî nediyar e. Cemal Xaşeqjî ji dayîkbûyê Medîneyê di sala 1957 de tênaskirin bi rexnên xwe lê hikûmeta Siûdî ku herdem rexne li hikûmeta Emîr Mihemed Selman dikir û sozên wî herwiha girtiyên di zindanên hikûmeta Siûdî de rexne dikir. Xaşeqjî ragihandin di zankoya Endiyana ya Amerîkî de xwendibû piştre bûye peyamnêrekî bi nav û deng piştî serkeftina wî şopandina krîzên Efxanistan û Cezayir û Kuwêt rojhilata navîn bi giştî de. Sih sal li ser koça dawiya xebatkar Nureddîn Zaza damezrînerê yekemîn Partî Kurdî li Sûriyê ew jî Partî Demokratîk Kurdistan li Sûriyê derbas dibe û ark Azadiya Rojavayê Kurdistanê ji were fîçerek li ser kurte jiyana xebatkar Nureddîn Zaza amade kiriye. Jiyek li dûjiyekî bi milyonan mirov tên ser wê dunyê û diçin. Hinjwan bêtû pencemor ji navxwedan û malbatên xwe bar dikin bê ku çi li dû xwe bihêlin û hin jî tenê navê wan weke navê duwem û piştreyê sêyem ji zarok û neviyên wan re dimîne. Hin jî di bîra xelekeke teng de ji kesûkar û nasê xwe ji bo demekê dimînin.
مروفن هنه بچوناوان تو تشت مروواهی کم نابه و مروفن هنه نبوناوان والاهیه که مزن دجیانا ملتکی ده دهیله. هن مروف هنه ناویوان بدیروکا ملتکی و تگریدان و در باسمونا سالان مینا الماسه که روش بروش و سال به سال گشتر دبه جبرکو اون او کسی کو جیانا خو جبو پرسکه گرنگ ترخان کرنه. مینا خباتکار مزن سرکرده نوردین زازا یکو وینه یاوی بوی روی کاریزماتیک د سینگا مالین کرد پرورده دالقان دیبو و ناوی هر هاتی گریدان بخباتا کرد پروریه و خباتکار نوردین زازا دامزرینه رو سروکه یکمین پارتی کردی لسوریه بو که اوجی پارتی دموکراتی کردستان لسوریه وجبو ویه که زازا هات زندان کرن و اشکنجه دان. ده هفته هیوادهانج سالا 1919 ده لگوندکی لبراوین روبار دجله ده نوبرا آمد و عزیز ده جمالک خاندان جدایک بویه. زازا لبیروتا پایتختا لبنانه خوندو پشتی ورگرتنا فرنامه یازانینگه بره خدا سویسرا تا خوندنا بلند بداوی بینه. کومیتا خوندکارین کرد لأوروپا لگل هجمارک هوالین خدا مزراند و کووارا دنگ کردستان بلاف کر. نامه دکتورا د زانستیم پروردهی ده سالا 1956 بداوی آنی و پشتره وگریا سوریه. یکمین پارتی کردی لسوریه بناوه پارتی دموکراتی کردستان لسوریه ده سالا 1957 ده دامزراند و وی بخوا سروکاتی اوی پارتیه کر که یکمین پارتی کردی بو لسوریه. نوردین زازا لگل هوالین خواه هاتی گرتن جعالیه ده سلادداریا کومارا یک گرتی یا سوریه و مصریه ده سالا 1960 ده. زازا خودان دیپلوماسیه که برچاف بو دواره دانستاندنه ده و کسکی بویر بو که کاری بو و دیپلوماسیا خواه لپیش دادگه که شوفینی بیجه دادوره و دادگه چندین مافی کردان تیبن پیکرن و دا خوازا سربست بردانا خواه کر تا کار باوه یکی جه سرملتی خوراکه و لپیش دادگه بلگنامه یا خوده گوت که تاوی بویرین جداهی و شوفینیه ین تنجیب جه کرن ده گلک آلین جیانه ده بگلک آوایان لی از دخوازم جوار راستی اشکره بکم بری نمایش کرنا راستیان درباری صدم سرکه یوان بویرین کو بمخابنی و رو ددن کو صدما سرکه اوه کو لهره ما باکور جو کومارا عربی یا یک گرتی راستیک هیا او جی هبونا گلی کرده یکوهین لسر خاکا خواه دی چارچوه یا کومارا یا عربی یک گرتی دجی لتنشت براین خواه ین عرب و او ملت خودان زمان و کلتور خوی تایبته و او وی زمانی و کلتوری دپاریزه و رجد لسر پاراستنا آلاوین وی کلتوری جهل بستو ستران و موزیک که او جینکمی زمانین در دورا خوی دی جوانی آخوده. د سالا 1961 ده زازا خوش بو پرلمان بجارد لیج بر سخته کرنا د سلطداری وی ولاتی سرنکفت و هاته گرتن و پشتی سربست بردانه بره خدا لبنانه کول ورجی هاته گرتن و دما وگریاج بو سوریه رژیما بعث یا د سلطدار بو و او گرتن و سرگونی پارزگاه سویدا یا سوریه کرن. د سالا 1967 ده بره خدا ترکیه لیج برکو د سلطداری ترکیه جی لگرتنا وی دیگریا بره خدا سویسرا ولوی ولاتی روژ داوی جیانا خواه در باز کرن و لوی ولاتی تا روژ داوی جیانا خواه ما. د سالا 1982 ده پرتوکا جیانا من یا کردی بلاف کر. زازا خزانک آوا کر که هفجیناوی که چکه سویسری بو و گرنگی ددا پرسا کردی و کرکیوان بناوی جنگو هبو. ده هفته هیوادهان یا سالا 1988 ده نوردین زازا کوچا خویا داوی کر و لگورستان لوزان یا سویسرای بخاکی هات سپارتن. جیان نامه یا خباتکار نوردین زازا هات ورگیران جبو هر دو زمان عربی و کردی و هجمارک خوندنین اکادیمی لسروی جیان نامه هاتین کرن. جوانجی نامه یا ماستره کوته ده جیان نامه یا وی هات گنگشه کرن سرباری نامه یک دکتورا لسرکاری وی یه ویجایی ده نویسینا چیروکان ده لکولیجا ویجه لدهوکه لحرما کردستانه. جیان نامه یا خباتکار نوردین زازا جعالی نویسکار خسرو بوتانی هاتبو ورگیران. زازا لهنگه کی بویر بو کاریبو خباتک سیاسی برچاف ددمکه پر آستنگ ده نیشا بده که هفجیناوی نویسکار و روشنموانا سویسری گیلبرت فاور دوی درباره ده گوت که زازا میرکی نمونهی بو به همو واتیا گوتنه و مینا لهنگان ده جیهانه که آسنزم ده جیان دکر که کمترین پرنسیپین مروواهیه ین رسن لی نبون.
دکتۆر نوردین زازا گرنگیەکە مەزن ددا فێرکردنا زمانê دایکê û belavkirina zimanê Kurdî û divê derbarê de Zaza digot eger hûn naxwazin winda û belav bibin divê hûn fêrî zimanê xwe bibin. Nemir Nuriddin Zaza baştirîn nemûneya ji bo ku Kurdperwer wî bişûpînin û jiyannameya wî nameke ji bo her Kurdekî xwedam projeyekî netewî ku xwe neçemîne li pêş her bayekî dijmin û nehezên Kurdan ji ber ku mirov yek car dimre û hindek caran mirin ji bo pirsekê jiyaneke demdirêjtir e belkû manek her û her dimîne. Şêrîn Kîlo. هەرشاد و بەختەوەر بن.